Tar-Repubblika ħarġet kontra il-monument għall-eks Prim Ministru l-eks mexxej laburista Karmenu Mifsud Bonnici. Da ħareġ b'mod ċar f'kitba ta' opinjoni fuq it-Times mill-President tal-għaqda estrema Repubblika Vicky N. Cremona. Qalet li minflok isir monument għandu jissemma borza studio fġieħ l-eks Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici. Vicky N. Cremona kitbet dan ftit jiem wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se jsir monument fġieħ l-eks Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici fi Pjazza Kastilja fil-Belt Valletta. Dr. Abela qal li dan se jiġi inawgurat f'Novembru li ġej 3 snin wara il-mowt tal-eks Prim Ministru. Din il-pożizzjoni tal-għaqda estrema Repubblika l-istess bħal dik tad-deputat nazzjonalista Justin Xkembri. Fl-aħħar jiem id-deputat Xkembri ħareġ pubblikament iżeblaħ lill-eks Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici. Id-deputat nazzjonalista qal li aħjar ikun hemm monument għal Mifsud Bonnici sabiex ifakkar kemm farrak lil Malta f'kemm dam imexxi lil pajjiżna.